Na toliko se načina može pokušati objasniti, no većina i dalje ne čuje. Čak i oni koji misle da su budni i dalje čvrsto spavaju. Gledali smo iz daljine zlo i šutjeli, dok zlo nije došlo do nas, a tada je već bilo kasno. Banke u Hrvatskoj, jedna po jedna, kao po dogovoru, zatvaraju račune nepodobnim, nepokornim pojedincima. Ne, nije distopijski scenarij, nije ni nešto što se događa u puno gorim režimima preko svijeta. Zamislite da vam jedan dan prestanu prolaziti sve transakcije, mobilno ili internet bankarstvo izbacuje vam pogrešku, dođete u banku, službenica na šalteru ne zna u čemu je problem, ne dobijete odgovor, nemate pristup i nemate informaciju. Idući dan na kućnu adresu primate pismo od banke u kojem piše da vam banka više ne želi pružati svoje usluge i da vam ukida račune. Tako ide stvarna priča koja se prije 2 godine prvi puta dogodila obitelji Francišković. 7.3.2022. Zagrebačka banka šalje pismo na kućnu adresu o otkazu poslovnog odnosa i ukidanju računa. Bez objašnjenja, pozivajući se na opće uvjete poslovanja po kojima zadržavaju pravo uskratiti uslugu korisniku. Godinu dana nakon, 14.9.2023. novi račun otvoren u Hrvatskoj poštanskoj banci odjednom prestaje raditi. Ista priča, sustav M-bankarstva izbacuje grešku, transakcije ne prolaze. Dan nakon, na kućnu adresu stiže pismo o prekidu poslovne suradnje. Godinu dana nakon toga, 16.2.2024. ponovno pismo. Privredna banka Zagreb, otkaz suradnje. 3 banke, ista procedura, bez obrazloženja. U sve 3 situacije službenice na šalteru banke zbunjeno čitaju doneseno pismo, zovu nadležne jer se prvi puta susreću s tim dokumentom. Nisu sigurne kako odgovoriti na postavljena pitanja. Tvrde da još nisu tako nešto doživjele i da jedino što u tom trenutku mogu napraviti jest zatvoriti račun. Svakako napišite u komentarima ako vi osobno znate za takve slučajeve. Valja istaknuti da se ovdje ne radi o blokadi računa. Nema ovrhe, već banka naprosto odlučuje da više ne želi surađivati s vama, te vas obavještava da vam zatvara račune i daje rok u kojem trebate podmiriti eventualna dugovanja i podignuti sav novac s računa. I to tako banke očigledno mogu odlučiti da im se ne sviđate kao klijent i uskratiti uslugu. Kad se bolje razmisli, da, zašto ne, svatko bi trebao imati pravo odlučivanja o tome s kime želi ili ne želi poslovati. I bilo bi sasvim pošteno kada bi to zaista tako i bilo. Jednako za sve. No, ako se sjetimo primjera iznajmljivača u Zadru koji je pokušao iskoristiti svoje diskrecijsko pravo odlučivanja o gostima kakve želi ili ne želi primati u najam, vidimo da je licemjerje standardna praksa. Također, bankovne račune su na isti način otkazale 3 različite banke, što pokazuje da se radi o nekoj vrsti direktive, nekoj crnoj listi, dogovoru. Tko zna kakvi su tu dogovori i kako se donose odluke, ali jedno je barem jasno. Ovo su sada samo počeci, nagovještaj onoga što slijedi. Svi mi koji želimo podržati rad, trud, aktivizam i znanje koje s nama dijeli Marko Francišković, svi koji mu želimo dati podršku u ovoj borbi protiv zločinačkog režima, možemo to učiniti na nekoliko načina. Apsolutno najbolji način je angažman u organiziranju javnih nastupa, predstavljanja knjiga, predavanja i omogućavanja direktnog povezivanja Marka s publikom.
Drugi način je čitanje i dijeljenje Markovih knjiga. Marko je svojih 5 knjiga učinio dostupnima besplatno preko web stranice Banovina Horosan. Svako čitanje knjiga, svaka pismena ili video recenzija, reklama, svaka kupovina fizičke kopije pomaže. Ako želite sastaviti recenziju, analizu ili komentar neke od knjiga, javite se na banovina.podrška@gmail.com i biti će objavljene na YouTube kanalu i web stranici Banovina Horosan. Idući način je financijska pomoć. Novi račun otvoren je u Addiko banci. Broj računa možete pročitati na ekranu, u opisu videa i na odjeljku donacije na web stranici. Također postoji opcija donacije preko PayPala, Patreona, Bitcoina, Western Uniona i Hrvatske pošte. Sve detalje možete pronaći na linku u opisu videa.